ngenye right njengoba hlabelele mina osisi ingoma yami yangize ngenye ingoma yobosisi abe makhoneni ngisho mina ufocus aka Mr. Konkeswi ya Konkeswi wemelo sisi labo I fought for them asam wathathe few uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema club nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema khone nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema club nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema khone nibona ngo December yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli uyabathola begezile nyakutshela bechenile impahla ezincane begqokile yawungathi banqunulile phela becacile laba osisi laba hayibo yibo bayenza ipower lichaze amadoda imali bephande uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema club nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema khone nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema club nibona ngo December uzowathole ema street nibona ngo December uzowathole ema khone nibona ngo December yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli ay yamnandi imali yesihuli ay imali yesihuli